Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, oh, of course. Namuntlha hi ta hi khelwa le Gagash, loyi a nga kwata ku kwata man. Hi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele na mhani Eggy Mabedle, hi tlhela hi n'wi linka na Nelbon Makhuvele. So as an intro, Master T, so Hagi has a very kha celebrate 250,000 followers on his page. So tanishi mshtuvo vanhu vo ku hambana va kha va endla various videos va kha va senda as part of a competition. So competition level ka Facebook and also on TikTok vanhu vo endla various videos nje swa comedy and stuff like that. So fana so na yena Gagash very ka this competition angenelerini ne la nga fika endla this video. Aye, kokwan Gagash la. Ashe namtshaka kudlanga Gagash. Ashe mtshame henhla ka baby coaches. So obvious very sure ko xigeko ku thuku kwancawu hambo ta ku yini Gagash, hambo ta ku yini. Hi nga debate lembe hinkwaro a gega yona leyi tlhela a tshama henhla ka baby coaches. Hambo na tlhantirisa kokwan Gagash. No, swilo Gagash amvuyini hi nga debate lembe hinkwaro a gega yona a tshama henhla ka baby coaches. Hey ya ta vuya xigazeni leswo continue Gagash hi le video le a yi endleni vhele ya. Mfundhisi ni sungule ku mi landzelela loko luya un'wana a lehisa nenge a ku he mfundhisi data khwita a za kuma na vito ra Bejani leri nga ve ri n'wi nyamalalela ivi ni lani nga fika ni rhandza mfundhisi mi ni tlhavela ni ya dya na vana kusuka kwalani ivi ni heta ni mi unfollowa ni tlhela ni ya mi landzela nakambe loko ni ya mi xavela watch liya yi nga ni siya ni ri broke sweswi ni vulavulaka hi nomu lowu se ni nga ri na nchumu mfundhisi se loko ni nga mi followaka nakambe sweswo ni mi follow nakambe sweswiwani hikuva ni mi nyike watch ya ku durha leyi sweswi ni nga ka riki na mali ya kona se ni kombela ku tlhaveriwa. Ahe, kokwani Gagash la. Yona nice one Gagash, nice one a yi bini yona. Then from there vhele ku vi ku va na swivulavula swo tala swinene across Facebook a karhi a gegiwa na yena Gagash as part ya vanhu lava nga gegiwa hikuva a nghenelele that competition ya Giyazi. So lexi nga swi endla hi pfuleni this live hi ta swi referisa kunene within the video ku swi kota ku flowa and stuff like that. So Gagash fika a kombisa leswi. I came across post ya man Eggy ni tlhela ni vona na post ya Mariman loyi Nelbon teacher Bajiao or whatever aka social media, and the post leti the reason why ni taka tona specifically is because evarenji tite loko hina ngeni the competition avanga why all along avanga vulavuli nchumu swin'wanyana. It came straight directly mina na khombeka simply because ngeni competition dia and ku ngenela ka mina ka competition dia anokhoma hi ndlala. Yeah, sure that man yi tsemela even then mukomba ku ti-post ta kona ku swi fike swi endlisa ku yini guys. Yeah, so kuna an individual called Nelbon Makhuvele very Bajerao, as you can see. So the competition leyi kha yi humelela ifika tsala this post a fika tsala ku that's why ni ngheni xikolo a ni chava swa ahe i challenge obvious avulele i Hagiyazo la challenge. And loko hi langutisisa la Nelbon a yena nga hi sungula loko swi ni chekisa ti-post kahle Eggy yona yi nga hi sungula mhaka leyi nga fayisa loko imagine u ri nuna wa munhu u khuzela mfa wa 30 years ku u ta wina mali take one shame. A hi na mona money and power leswi of course bana Eggy nga fika yi tsala swona kwala. So to some extent ka munhu wa influence ni vona ku yo yi nga va yi ku yi sungurini swilo leswiwa before lavan'wana. So of course this post is swi komba a ri in general I guess, but since laha ku ri na vanhu vo tala va nghenelele na va over 30 ni nga swi vula tano ku a yi nga ri that direct ngopfu loko yo sungula to some extent ku twisisa ka mina. Yeah, and then from there vhele yi tlhe yi tsala yin'wana post yi fika tsala ku ngeti na vona papa Rashid va kha va ku a hi Hagiyazo laha ni nga lomba gezi ri vheri
pandamlomo leyi ya wela le as you can see kwalano. Okay, yeah, and then from there of course ivi yi tlhe yi xala na post ya Nelbon ya laha hi khe hi hlaya laha yi nga fika yi kombisa ku swikoxakoxani swa hi mpfuno leswi of course yi nga fika yi tsala swona. So mhaka leyi a yi ri a bit difficult if mani egi yi nga yi kha yi vula na Gagash or kanjhani, because loko hi cheka laha na vona a va ri koho lavakulukumba laha and ku hi side ra Gagash very very okay hi languta i munhu loyi a nga na swa yena in general or in overall and stuff like that. Yeah, as we continue ha Gagash a kha kombisa of course a nga twi ndlala ni bank ya yena yi tshame so. Not at all. Not at all. My bank balance is fat. I don't want to lie. I should show chance. I should maybe not take the chance. It's fat. It's fat to the point. I'm not saying I'm rich, but bank balance, I mean, I can't go. So I'm going to annual salary. I'm going to 1 year. Bonel so I'm going to annual salary. Bank balance. So at the moment, so I'm going to annual salary. I'm yeah way. So at the moment, as I'm speaking, or more, even or double, if that's the case. So I'm not competition liani, magun comment no. The reason why Mfundisi said he's celebrating 250K what the followers. Like I've indicated previously, he has done a lot for me. Why can't I celebrate with him? Palan komerwang banga ba kufambia ngena kumene na khaisa muti 4,000 no. 4,000 entry na toka account tinga titele ngufu. I think I 5 I 20 I 100 4,000 leti nga na tonze ka account ya mina. And at the tangi degree I've worked so hard for it. I'm not saying I'm not rich. That's why na 4,000 loko ku ri ku kuna munhu loko kwala ka social media vanhu lava tsala ku hi hour not really an hour. I'm saying lava tsala ku 4,000 yeah hi 5 hours or 6 hours aba vantsongo ngopfu swona va nga ri kona no va kwala ka social media leyi nga na yo hi 4 hours munhu la tsala ku 4,000 a ntirho wa yena wa degree a yi tsala ku hi 4 hours or 5 hours aliya hi vantsongo they are very few. Swi nga na hi nga ri na vona no va na kwala ka social media ku fika that thing ya bona a competition guy it came to me I was in Wonder Park since siku rin'wana mi byerini kwala vhiki ni ta mi tivisa ku swin'wana xikwembu xi ni blesse hi swin'wanyana a ni ri ku ka swa ti-furniture kwala a ni ri na Blanca na Mafia ni ka ni endla swa ti-furniture it came a no zo ni rhwala ni suka ni ya loko ni ya nghena a shopeni ya barinchini ya ti-furniture no it came I was there ku va ku ri swi te ku ri ku already a ni ri kwala Blanca na Mafia do you know so I need to ni nge voni ku ni tirhisa energy ya mina yo tala ku fika ni tshama ni ku ni vula leswi ni swi vulavulaka I don't see any problem with that and by supporting Mfundisi I don't have any problem with that even if maybe ku va ni nghena competition swi ndla ku va na ti-followers na mara liya yena na Gagash ngiyo liya ha already ni vurini liya sofa le yo planiwa liya sofa le because he ikokwani Gagash la like even swi fambe hi line ya liya so liya Gagash hambo yini a ya kwini le kwini la ku ri xigego thuko kwani cawo ku mhaka nkoka ya baby coaches swi to komba kwatise ngopfu hi mhaka man age la nga kombisa timhaka ta mhaka ya over 30 la yi nga tlhela yi va specific yi kombisa ku n'wanuna wa over 30 I think ku ri swona leswi nga n'wi kwatisa ngopfu la Gagash na loko ku ri himpela a yi nga vuli ngopfu yena hikuva vanuna va tele la to be specific i mhaka leyi nga n'wi kwatisa ya ni ngo swi twisisaka ka ku yona yo yi nghena kwini ka swona hikuva fike yi swi dzikisa sweswiya munhu endla hi ku rhandza na mehe mazo thini swi vonile was like okay fota ni nga ri ku swi landzeleni swi landzelela ni nga ri a vona a ku ta for swi ku va na mhaka ya so mina was like mani swi tshama ni swi landzelela leswi no swi vona ku okay a va endli vanhu va ti dyela mali and stuff like that. He has supported me previously. I just told him ku nkulukumba luya ini nike ti bouncer rata ku ringana 23 aka event ya mina of which per bouncer could not anything less than 1,000 per bouncer. Some of them were armed. For that armed not anything less than 1.5 upwards. The one who 2,000 depending. That only cost it cost not anything less than how much? 40 something thousand. Let's put it on minimum of 1,000. So now that he's celebrating something, I must not be part of it simply because matakwa married men people
Stop hating for no apparent reason. You can do better. Loko ku ri ku n'we xikolo swi mindla ku n'wena maybe you are superior than others, then why mi nga tshiki social media mi hanya xi degree xa n'we kolomo, and then mi hanya vo tala mina nchumu vo Nelbon wona you shouldn't be even saying anything. You shouldn't be even saying anything. A wu fanele u ti miyelela I ta hanyela vutomi bya wena. You've been sucking other men's, what do you call the balls for alava tepisa. We never said anything because I got this economy ngwanyana ku yatika swinene. We understand ku ri munhu if I have na ku hustle ka swin'wanyana. That 4,000 I didn't even need it. Ni byele ku ni yisa ku. Ni byele mfundhisi ni va taxi mfundhisi before na short competition ku 1,000 mi ta yisa ku aka Thavhani. Hayi kona a swi kombise Nelbon unfortunately la yo dlayisiwe mani egi loko yi fika yi share post ya yena na yena yi fika a catcha musi la a ni tshembi ku post yena yi ta yi fikeni ka Gagashi ku ni ri ku ni cheka ti-views ta yona la. I meant reactions ti low maswo ti le ka vo 293 swo konisa na mani egi yi fika yi tsakisa ngopfu mhaka leyi ivi yi share as you can see la nga tlhela yi kombela ku share button hi vuya ka Gagashi. As you can see loko hi cheka screenshot lexi ha kota ku swona ku himpela entisi leswi Gagashi of course a swi vulaka I sendini video then laha sa tlhafa kombisa ku mfundhisi wa mina ka mintsengo ya mina yo wina namuntlha ni kombela mi teka 1,000 yi ya ka Thabang leyin'wana a yi ti seed leswi of course a nga fika kombisa swona Gagashi kwala and stuff like that. Of course hi a nga vuya a wina ngopfu ka Facebook hi yena a khome position number 1 and the stuff like that. Ni le ka TikTok a winini kwala ya top 3 4 5 kwala I don't remember correctly a khome position yin'wana kwala ka sweswo and stuff like that. And I know like one runs on social media. I've been giving the bans. I'm not video. You can go and ask the family there. Thabang. Even the last time I took event, I mean, a resort, the area, I mean, Kali, well, our lots. Look, my farmer, I even gave them money. It's not even in Nika and Magu. They love it like social media. I don't work like that. They believe Nika must come from the heart. I don't believe in Oka Gunfen Kula through a good from the video. I don't work like that. Okay. And the Singata Gaza the last person I wouldn't have not only I know we need that that for that we need that much go one celebrator the followers tam fundisi. Why but like look fiki nang tama ka le guys malaita lambo na million malaita yes yena yi nga ihla ku a ku nga ri a need a ku ri a want mkumoko it's a want in a way you a hanta veta ni ya shajala jukari hi ku fela te kha nga humanga ka mina it was more for a want malaita loko la ntizo guys ambi vo yini vo Pinterest mtsipe still mkumoko va handla ma di business yan'wana still munhu na ti-million but still if a handla ti businesses so mali a yi tali but you are here to come and judge hey the boyfriend that's why ngene xikolo aningiya swo swa hey mama you can do better xikolo xawe me xikolo xa mi xa wa xi pfuni nchumu. Okay loko la ku vona ku mali it's a problem man you're too old to be doing that. I think at some point I've protected even when people bully your child and whatever I've been there but at some point you're losing it. You should be, you as old as you are, you should be, but showing a direction. I'm pointing direction. Okay, what the pastor is doing so good. But I'm at least you should do something in a way. I'm going to see or maybe I'm going to have some the main glow. But people have been supporting you, and it's not like they're making millions with those things. It's because okay, it's your side hustle. Why okay? No good degree I'm going to degree. That means you now I mean enough in what limit is come. That's why you go. I remember when I was my for me for my cockage go. If side hustles. That means the salary are even enough. So mungatim ta ipontisa la ka social media. Mi atanga ku ngwe maybe mo ba smart ngopfu la ka social. Loko ku ngwe mla ku ngena la ka social media mla ku ngena wa mi nga create ngo Facebook ebile ku meta ku tsala vito Gima Bedle degree Nelbon Makhubele degree. Eta swi tiva ku nga landzela block ana once. Hi swi tiva ku se hi landzelana na vo ka va nga ngena xikolo.
phela mina ngihanyi leswi lavaka ku Nelbon ngopfu ni hanyi leswi lavaka Man Egg and then Man Egg futhi notwa ngaku at some point futhi generally you shouldn't be doing that. Imagine Richete ingena kwika sweswo tinsimbile ta minute anti xava tigri ku hava tigri la tinsimbile cash ku hava tigri over 1 meter na yin'we ku hava tigri la a ku na tigri la Actually, you come to over 1 million. Worth ya tona combined. Kwani yi ri 337, so Benz la probably nga vula vo 4 ne. Yeah, 4. Kwala yeah 3 4 yeah vula le a million still. So mi nga vula ku swi nga ku hinkwenu fanele nghena ya exikolweni kumbe n'wana u fanele a ya exikolweni swin'wana na swin'wana. Ku hava degree na hi tona ntsena mi fanele mi tshama ka mi swi tiva hi tona ntsena ku hava degree la. La Nelbon nga dyondzisa ka tika la a swi swa ku huwa leswi nga dyondzisa 10 years ya vana wa deya masiku hinkwayo kiri ku dyondziseni i nghena ku u deyile ana masiku hinkwayo ri ku deyiseni ka tika la swa ku huwa swi leswi Ha swa durha swona. I nga deyisa vana xikolweni la ti fuchela ku huwiwa a swi swa ku degree la a ku na ku there's nothing degree la ka tirhiwa la misaveni ta mamisa va ana lani wa ku huwiwa. Mhaka swa durha ya for a teacher swi lavaka ku ri munhu loyi it's either a ri na a business or a ri na nsati lowu va nga na ti-agreements to va combine the salary loko hinkwavo vhele vo va ka 2020 va yi combine as a 40 yeah it's possible swi nga koteka in that way not hi salary exactly because u nga heta ri munhu a nga ha dyangi nchumu hi n'hweti u hetelesa le nga ha na nchumu and stuff like that. Probably nga ka mali munhu a hi kumile installment ya movie ya 7 something ku munhu a nga humesa mali muni. Okay, le ka cars.coza a hi ngo minimum price hi yisa ka 7 something a hi ngo 700 and then maximum la yisa ka 7 xi ta ala na 730 but it's fine I think sungula kwala ka 700 nakona it's not really bad. Yeah, let's search and see what we can do here. Okay, like 750 are you right? Yeah, it means it's around 13,000 wait. Okay. Yeah, even my 13,000 le yin'we ya even my 13,000 na vala swona go ile ka 13,000 la leswi ma 13,000 around that price yeah sure 13 ile 70 na lewa yi ri 729,000 yeah vala lo ma 13,000 so we don't really know kwanga hola mali maybe I go probably maybe 24 I don't know or 23 until maybe 24 I'm sure na munhu i tirha malembe yangani and stuff like that so already masho ku munhu va 711,000 ivi humesa insurance I go maybe minimum maybe it depends mali leyi movha yi va yi ri kulukumba yi swi na insurance ya matimbanyana I go 2,000 ivi xana petrolo ta dya pellet ya ta dya vo ma 330 ta dya leti i ku another maybe mara va yi kha yi dya I go 2.5 so if I already sena 6,500 a wu ze xana swakudya a wu se xana swakudya loko ri futhi na family swi swa nkoka masiku ya lama swa nkoka na gezi a hi ngo gezi maybe na vo ma 1.5 swa durha even then ku na swakudya swa durha yi va yi ri expensive ngo wa ha koka na swakudya hi salary it's not I don't think it's possible it's not possible hambi 2,000 kuma ku still na vana fika va humesa ku na ti-Wi-Fi for example u humesa na mali ya router va nga humesa ti-500 ngo 500 or the ka 2.5 ku na mali yo groove loko ri wa groove it's not possible. Mama Eggy, I've lost respect for you. Khale mi xavisa mafurha laha mi xavisa mafurha mi ku hey main vonyo vanhu va xavetela va xava mi xavisa le ka va main vonyo hali mi ri main dlori swiya kasi va a na vula swin'wana okay a yi tshama hi sola hi ku i phutisa vanhu i va xavisa tioyili va xavisa tioyili hi lava loko xavisa we don't even know ku ri mi swi ndlisa ku ni mi chela mati mi faka fihlo loko mi we don't even know but people have been supporting you on those
a yi tshama hi ku ma va phuntisa hi ku va xavaxava mitimeni folo so swi nga jwayelani loko if you want to lose my respect continue doing that na yo Nelbon salary ya we ya 17,000 19,000 ya va nga yisala ya mena we ya yona maphorisa liya yi nga nikeriwa tolo va nikeri salary ya mena we wa u fane u miyela eku wi ti tlangela madayizi ya we thembisa eku wi tlanga madayizi salary ya we liya inete ya we liya nga ziya le nga zimite na superior ya ku ze ku hambo wala 30,000 wa ri mfana hambo wala 40,000 wa ri mfana me futa ni jika mfana ni ntiva ni mula straight loko na mfana ku wala 100,000 wa ri mfana leswi a ni jika I'm still saying it that's why loko mi ya ka ti-TikTok ni ku wa jamuka o va na yi why a ni se va ready ku ri na sweswo mara loko se wala 100,000 mfana as of that I think a swo tala hi swi twini ku yena ka gaxi swiloko i ri endla over 100 hi n'hweti ku hi leswi a hlamuselaka xiswona a but loko hi kha hi languta worth ya movha yena hi swi va kha swi twisiseka na mpahla leyi a va kha yi mbala phela mizwa loko u lava ku calculate guys a hi nga vula leyi over 500,000 rand ya mpahla ntsena ya yena like it's a lot of money that they have spent nga hlangi swa nsati loko u lava ku katsa na nsati phela se u ze hi kuma se hi va close to 2 million ma hleketa loko xi kha xi xava hongo xo penga gaga xi tiguchi hambi update from 2020 to 2023 a xi penga kunene laha hi tiguchi la and early 2024 like a viki mi kuma in one setting kha ku spend over 200 to 300 and stuff like that so hi leswo guys mali yi laveka hi masayiti hinkwawo yi laveka hi masayiti hinkwawo mali tolo ni ri hala ka nhlaniki a chela mafurha le kumbe le a filling station ni hlangane na Benny Mayengani a kha ti teka selfie a kha ku ahe i hagi ya zola hura va teki xikweleti mina leswi a va hura leswi ta yi tsonisa mafadeni mkhulu